Well, hello. Kita main Benten lagi, brother. Next location ya, berarti kita kemarin udah ngamatin yang stats ini. Next location aja, guys. Let's go. Area 51. This is where the government used to do all its covert alien research. This place has sure changed over the last 40 years. From the looks of things, I think the Forever Knights beat us here. We can't let Kayak Vilgax deja or vu. Enoch get at those alien weapons. Lagi. If it's alien weaponry they're looking for. Beda deh. Lah. Iya, apa jangan ngomong ya, guys? I'd be happy to light the way. Lah, gak kebakaran ya di mobil. Logikanya mati juga, anjir. Oke. Gue SLRB sih. Jagoan gue sekarang. Anjir. Ntar ada lagi yang OP kesengit gue. Alien kuning itu, guys. Ada yang kombonya sakit, bukan combo sih, kayak serangannya sakit lah. Serangan simpelnya sakit. Ambil dulu, guys. Darah. Ini musuhnya normalnya udah lumayan nih, guys. Cere-cere. Combo deh, coba. Ribet. Pakai ini cepet baco. Segitiga tuh bisa bikin musuhnya terpelanting gitu loh. Anjir, langsung nyerang dia. Ini lo, gue serang lo. Gila, membabi buta gini, guys. Weh, kaget gua. Gua kira gua bakal ditabrak. Ya, jadi ini bisa sih. Weh, musuh dulu tuh. Udah kali, bos. Ntar guys. Gerbektos. Ini sih body check. Ini sih paling bagus. Masih ada, guys. Gila, baik juga, anjir. Bos, gila kali lu, bos. Apa kita harus hancur mobilnya dulu ya? Oh gitu, guys. Waduh, dia pakai pet ini lagi. Aduh. Gak mempanjat. Sial. Sini lu maju. Sorry, bro. Nah, ini kan dapat jurus baru, guys. Alah, kan bener pakai ginian. Masih ada lagi. Udah kali, bos. Itu ada apa ya, guys? Gak tau lah gue. Ada musuh pasti.
Ntar guys. Coba sebelum jurus baru. Wah, boros tapi ya. Kebakaran. Ya, kebakaran. Ya, kebakaran. Mas, sini lo, sirkus nih gue. Habis lagi, boros banget guys. Boros. Bentar. Tadi bisa gua. Haha, you know that. Hihi, tapi boros guys. Enak banget. Oh, gila. Bro. Berubah. Gue udah pencet ratu loh, sumpah. Guys, gue udah pencet ratu loh. Ah, elah, ngeselin banget dah. Gue ada telat ya, delay. Gue udah pencet X. Gue udah pencet X ya. Minggir lu. Oke. Apakah kita harus memakai ini ternyata guys? Wow, gila sih. Wah, gila. Bisa diem gak lo? Oh iya bener lah. Diem lu. Bisa diem gak lu? Syukur lu kan. Ayo, butuh darah gue. Apaan sih? Kesel sendiri gue. Apakah gue harus pakai SLRB guys? Iya sih. Dia segitiganya mantep. Apalagi nih Beaver Pro Proton Ray. Oke. Mana sini. Oke. Wah, oke, kata-kata juga.
Wah, anjir. Dia habis udah jadi dulu nih, guys. Wait, itu gue ingat. Oh shit, here we go again, you know. Original. Ini darah, guys. Alah, gede lagi. Lu bisa pikir gak? He's dead, bro. Haha. Aduh, gak ada daya lagi. Wih, gak keambil, cok. Wah, songong nih. Wah, anjir yang ini nih. Nyet, gak gitu lah. Songong lu, gue liat. Coba. Oh gitu. Weh. Wah, gak jelas. Ribet, guys, makanya. Tapi enak. Aduh, ada baru lagi. Gila, banyak banget musuh baru dah. Pusing gua. Gimana yang hard ya anjing? Habis lagi. Ada. Kena lagi. Haha, pas banget habis. Enak banget, guys. Wah, jauh. Wah, ada salah. Masih ada lagi. Oh, yeah. Oh, gak bisa, guys. Ribet banget anjir. Apa sih? Masuk, guys. Jatuh ya udah. Dia nyari tempat lagi ya. Sini maju. Ayo. Bisa, guys.
Anjir, masih hidup dia. Sombong banget lu. Aduh, gak bisa ke situ lagi. Aduh guys, gue bingung nih. Lah, bentar guys. Bego, naik lagi. Diam, gue mau ambil. Collecting an alien test boost reduce the cost use your alien move. Oke, bagus. Ah, ini dia yang ribet nih. Oke. Aman ya berarti. Aduh, ada musuh nih pasti. Diam Anda. Masih sini. Mana ada lagi gak? Gila, the real bro. Legit abis. Udah nih gak ada apa-apa. Anjir, ada lagi cok. Haha, mati. Iya, menyukai. Terima kasih ya. Kena. Apa sih? Bisa minggir gak sih lo? Weh, Beten, kemut, Beten. Come on, Ben. Aduh, kena cok, cok. Oh gini. Udah ada tadi ya. Gitu aja bro, sesimpel itu. Nggak ada suaranya dia bener, gini doang. Oke. Waduh, bahaya guys. Weh, nyet. Aduh, kena lagi. Gimana cara ngarahinnya dulu ya? Gue lupa.
Wah, goblek. Aduh, gue bisa ngantem tuh. Oh shit. Aduh guys, kita ambil ini dulu. Aduh. Aduh, mati. Bahaya guys. Come on. Bro. Goblok anjir. Woi, lu bisa nahan kali, bro. Bro, lu bisa nahan. Ah, goblok, gua udah pencet ratu tuh, guys. Ah, goblok dah. Bisa di-start gak sih? Biar cepat gitu, woi. Tadi gua udah berubah, guys, parah. Tolol dah, mekanik tua aja. Kok ada suaranya, guys, sumpah. Sorry, bro. Tidak bisa. Anjir, dia beda-beda banget. Kena lagi. Haha, you gonna die. Gua kena. Aduh, habis lagi guys. Benten habis. Dodge. Sorry bro. Gonna die bro. Gonna die. Dibully lo sama gua. Haha. Habis lagi. Aduh, kena Jess. Tidak. Haha, you're gonna die. Haha, you're gonna die bro. You're gonna die. Haha. Cek lagi. Bodoh amat lah. You fools! I seek to forestall the coming cataclysm. Your meddling has now placed our entire species in danger. Cataclysm? What are you talking about? If there's a danger to Earth, surely we can help. None of you possess the strength of will to do what must be done to save humanity. But now that I have the Omnitrix crystals, I shall use the aliens' own weaponry against them. Fear the universe. Wah, monster nih. Alone spells your doom. Omnitrix crystals can be used in weapons? Of course. The Omnitrix doesn't just store DNA. It holds incredible amounts of latent energy. I hate to interrupt the science convention here, but Enoch's getting away. In Wait, order to itu kayak robot weaponize the itu. crystals, Kayaknya first ya. he'd need to find a place to generate absolutely massive amounts of electrical current. Someplace like... Someplace like the Hoover Dam? Why Serem can't you amat just go mukanya on a si game show Gwen ya, like all namanya the Gwen other kan ya? know-it-alls?